I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu radimo jednu veoma zanimljivu temu koja će se vama svidjeti, a to je kako zeznuti druga ili drugaricu da je uradio nešto loše ili da je uradio nešto loše, tako. Znači, ovaj sajt se zove vestisrbija.com. Kao što vidite, ja sam već napravio jedan troll za mene, Milan Nikolić, pronađen sa 0.51% alkohola u krvi. I sad tu možete da stavite za bilo kog vašeg druga. Znači, kada scrollate dole ispod, ja ću ostaviti ovaj link dole u deskripciji videa, tako da možete i vi da pravite ovo. Imate ovdje napravi svoju vest, klikni ovdje, kliknut ćemo i sad će se tu pojaviti ovako nešto. Vidite sad kad dođete ovdje imate sve već napisano i napisano vam već šta treba da radite, tako da samo treba da ukucate nešto. Ja ću Milan i ovdje Nikolić, a ovdje to ne morate, ovo ni ne morate da popunite. Onda imate ovdje priče, dobro, starije su priče, a možete i vi neku vašu priču da stavite, tako da možete da im predložite temu. Imate tu, evo, napravi priču, da im predložite temu, neku vašu priču. Ako vam je dobra priča, oni će prihvatiti. Sada imate ovdje razne stvari, svašta, novi dečko Marije Šerifović, ili tako, neke gluposti. I sada vi hoćete to, novi dečko Marije Šerifović, i sada idete ovdje napravi priču i ovako će vam izaći kao slika i Milan Nikolić, novi dečko Marije Šerifović. I vidite, vi sad tu imate, svuda je vaše prezime i tu priča cela o vama i tako to. Ono, stvarno cool stvar da zeznate nekog vašeg prijatelja, još ako on nasedne na ovo, to je stvarno fora. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!